Ngusanisyo Sya utongoi wa kyama cha Wiper Mbungeni ya kaunti ya Kitui Nitonya kwosa mukondo ungi wa kuthi Kotini itina ngaliko ya utongoi ula withiitwe na utongoewe ni MCA wa Migwani Harrison Maluki na munyanyae wa Kanyangi kuweta kana kusakuuwa kwa MCA wa Kyuso Munyoki Katonyi tawe mutongoi wa aingi na MCA wa Kitui Township Daniel kutw'ika mukuni wa mutalisa Mbungeni ya kaunti ya Kitui kuinatiia miao na kana ulusaninu na kuosiwe syo ngusanisyo sya 10 muthia ata Erastus kithukuwa nsomo notuthianite livoti sukwa uliko. Ngusanisyo Sya utongoi wa kyama cha Wiper Mbungeni ya kaunti ya Kitui Nitonya kuvika Kotini itina ngaliko ila ikuliana na utongoi umwe wa mbunge isu nguthira tongoi ni MCA wa Migwani Harrison Maluki kuweta kusakuuwa kwa Munyoki Katonyi tawe ndongoi ya aingi na kunyuvwa kwa Daniel Ngoima tawe mukuni wa mutalisa kuinatiia miao na kana nzia sya ulusani ninatumikie Maluki na nyanyae alameweta kana tamo aingi 13 measya nguthu ya Katonyi na memba 12 na sayi ila inakolanilwe imwe inosiwe na nzia itailite kindu kila chaliano na chova nene ni munini wa ndongo ya aingi mbungeni isu MCA wa enda umalalani Erastus mbono ne mana sainite andu 13 umwe wonu na andekie adenounce signature yake na asia enekio sainiwa kwa atakulete na letter ni ukie bano eva kwa speaker vitu there was one in up and my signature katika anything paina mwe ondu itikelete ni withdraw signature ni withdraw ya signature kindu chambe ona wa as long as dina kwaswa ninyi netikela ne ke signature Jesu na neke apate na pressure kana mindate you members ni meke yes ai na nungu akwimbwa kwa leadership ndio sako umetokeo amwe mana kwaswa kwa ndio imwe kanelengi lakini mana alea kumana kana whether singili chanowekea ikiunika ni kyathala kabindani ka ukikosi cha Maluki ingi kiweta kana avinzani mo mainati ya katiba ka kyama cha Wiper chapter cha kana na ila ieletie undu mitalatala ya mbumbano na iseso ya kuvindwanya utongoi ya ilotwa iwa timu ya Maluki ingi iweta kana itina wa umbano wa kuvanga kumavetanga utongoi ni kutw'aiwa MCA umwe andikie uvisi wa speaker wa mbunge ya Kitui Kevin Kinengo na mwandiki munene chamani cha Wiper Shakila Abdalla alianete na sayi yake kwoswa kutonyethia kuvetangwa kwa utongoi ula utwevo mayendekethia muvya wa isaro DCI ulikilile na kwika ukunikeli kindu kila oingi cha vya wa itheka ni munini wa ndongo yala aingi aiweta onake niwe yumbanete kumya uko si ayasya vai member wala simithwa kwikia sayi yake no inye majority leader wa county assembly ya Kitui na evia ngauma miao no atiiwe ulawe katika constitution yetu ya chama na katika standing orders situ ila tutume abana katika county assembly ya Kitui ni duly elected na kyama kya Wiper kikathibitisha that kana ninye majority leader kuba majority leader onge waile kwithia akuimbozi wa through security tuithumwa yetu force mpaka chama withe ni janengo ndai ya etha be nenda kwasiba katika Mutongoi TV etha be umwa kwasia ne signature yake yosiwe atena idhini yake pena mwiao Kotini kwa DCI na ni tayari tuitwa verify nundu nye katika ndwala hii signatures ni chizi na ndo na kukuya none tekula chumete sonde kukuya honorable fulani mheshimiwa fulani lakini ndo akoza ni trickery mundu ako ngona trickery ngugo suspected na kunkela wa ndo akwimbo we huma bani kenda wikati bani kenda mauneteka kusuvya that language in politics ito aibo kabindani kauma uvome weta kana mbumbano kauta tasiatwa iwe maofisini ma Wiper vala komiti ya andu ana ma utongoi wa Wiper maimie kueleanwa eli alanisha kila Abdalla na Jeni Moasia maikwatamba utongoi mweo Robert Mboi na Ani Kanyi maikwatamba utongoi ula withiitwe vo alama nevo katika mkutano twe mkutano members 14 members 14 lakini 13 nama metekelabie na kwasia ni makuona nuseo kulinga na timu hii tuiva ya leadership ya mbunge machange atha ukiele tia ina thuku lakini kwa kabinda kana makwendo mundu muthauki aruna kunengane bina katika 18
itina wa kiu vata uwe wetu atawamuvikie Mutongoi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na ula wendekilisiye MCA wa kiomo chethani Alphonse Mukwayu osetwe Mutongoi wala aingi vau ailea ukwata mba ngaliko ya Maluki kana ya Katonyi ngaliko ya Maluki iyasya kana iyena thina na kiu ethiwa miao ni kuatiwa Katonyi na timu yake mailiana vanene na wendekithio wa Kalonzo. Itina wake uchonthe utongoi wa chama cha Wiper kwi matuku 13 mwei wa kenda nuna mutangasie Munyoki Katonyi tawe ndongo yala ingi na ke Daniel Ngoima tawe mukuni wa mutalisa. Ai pandu bena issue na pandu bena kau no just change of leadership which is very normal. But we need to kwatania andu katika chama cha Wiper. Utongoi umwe wa chama cha Wiper kwiwa kwambelelia wachumwa kinone kumbelilwe ni mathina itina wakuma lo sikaloni si mwanya kana special sitting kwa kila kiweta kana atakuvalanya sikalo isu na vala kielelo cha isikalo kena ikonenga ni budget ya mautio yambe na konenga ni masietwa ma alama nyuvetwe kutw'ika mavisa ma munuspa ya mwingi kwi komiti ilasi ya ilete. Ibinda ila toka ku committee supplementary budget a member alama takwenda maundu ma maendeleo katika kaunti yetu ya Kitui mo kanzini assembly yetu na kwete nduthi tuendezi iseso ya maana takukomiti supplementary budget nenda ndu ma Kitui mamanye kanano mukuona bano ni mwandu ala monga mitu ngava na witu nikenda wise kwithia anumaitu ma Kitui ni mathukumwa undu twithite tumpromise sikalo isi mwanya ivathawa na kutumbethiwa ithangoni ya serikali kwa vata umwe na vaikindu kingi cha ile unenani wa sikaloni isu. Ngusanisyo Sya utongoi wa chama cha Wiper Mbungeni ya Kitui siesa kumya muthia ata niguo ningwitikana nagu kana kwithira na two fractions ipe alama kuika makwasio na alama kuika makwasio uwo ni ati ni katika leadership issue members aingi nemewie utongoi ula tunevo nyene ne deputy leader majority nyindi nyomo na affected the majority leader ula ne na thokomana ke na whip ni mana affected no utongoi usu wa members aingi maneua matakwendewa no utongoi wo ndilivote ya vilingi wa mauvo Mutongoi TV ni Tawerastas Kithuku wanzo mo.